Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwezi watukufu hada ningani mbushurani khair mala ni kaundo mlio harumazi sanata za dunia. Ngani mbushurani bahati njema wa mwezi mtukufu kaundo rulonuo. Nyezi mwajali za ibada kao ngarujuka uzi ngarodona uzifanya toskoma udu juka funga tsumu jeriswali idi haruma usiku wa 2000 Nyezi mujeli ya Nyezi mwarnikeza heri ya haulie ntsika mwa benze Nyezi mwajali mihaji hatu ikao ngwa junra warumwa ardhi nyetukufu Nyezi mwajali wafanya ibada ikao ngwa juu kubaliwa zedu wajuzi wambavo ziri waswili Nyezi mwatoweze taabu zilu warumwa ntsika mwa benze na nemesila mwenti pia ikao wajusu mdu hau fanya la jitihadi hao ndi watimize nguzo ya tsanu Nyezi mujo jelia kana kwa naura zabure kama wabenze ngwari haulia sonti pia watukufu uskwalelo unutifanya muhimu ninje haruma mada nzima ikawe mada hiyo ngesikitisha haku ya ukaya inu mada ikawe ngerihuso sonti pia nado 100 wa hatu ya ukaya tende na uparisa mirongozi na ere wayo na video na ere wayo ikao zi video zozi timiza mwa video mengo mitanu ikao ngazi ruleo ngazi junda waruma yensi hatu wakati ikao zinrongo za nyumeni ikao karijazoea haudoe nshinrongo madazino ya ukaya ngamina manama ikao unruwanru wa mti haruma grupu baada wa mti haruma grupu yeye le foto ikao ndo ya kaza akaza foto la hemru mshahe kajafanya wakati mwinji hadi so parisa video ikao zi video hili na ziparisa timiza mwa video mengo mitanu za wanatrotro wa 14 unrakenza ikao wafanya urungu ikao katsu henda nolo binadamu wa hatu yani ngwatsu wauze nguwenda mnayinu mrungu wono video zaibu ikao njajo subuteni zitowe vanu wanruwa zione ya ukayango no mana mshia kansi hatoi wazi hae haibenua ana urongwa shikomori ani ndungikao suala yinu ngarjuwa ukana banu mwana ikahazalo amatizaba jana ukedho mana wa mwana ndi mbaba na mzaze na ni mjomba sheke mruwa sabalihi yedho mana wahemruo yode sirikali abaladhima mesaja mada yinu iriveshe sirikali ukana yinu mesaja usikitifu haku ikawo mrugu hisu kana nsinge dono badili haruma mwedo kawo timwedo kawo riparo uyeshi hata dokar baraka evenge mimi zintabisha kubona unaye za video hizo ndane za vokali za kitwabiambi salamu mwanama mtukufu Hashimu Saidi Hassan salamu mwanama mtukufu Tajir ngafikir kana bantuana nro ngapomna ane mwana ma bienvenue nge vanu salamu amubushiri khairu vanu kaundo lio nano nyoti pia kaunga nyivanu mzee wangu Maswabu fikiri kanga we vanu tena nimbeshoni salamu ebenge abo watukufu inundonge kawe ladhimu rivumeshi haya eni mru ya unesemba biza fikira zae amwesu ala inu namna je chengo zinjo badili zingaja kwa sababu hinrini shatido kana leoride zane bure na rikaru marugo za siasa kaule ngwanzo hoyi ukatonremane upande huo she hadisi yenu inu hadisi kao ngarujo kane marje ya hatu pia ngarujoreje komori rire mnyezi mgumbabe harumweze ujiro atobia bungufu kao ngarudona ziona harumwa wananyasi wanashe watu hao anarizaya hao kama wana wakatorza hapo mru wa mahamengo mine hajujuza ya mwana wakatorza yani ribadili fikira ya ukaya ndongwa mada yinu wanruwa pare ya sirikali ukangarujoka na vanue domeni ya ndongwa mada zinu sevre alima mwazalinde ilo raisi shangarujoka ha domeni inu nsia hahe ukana yengu fanyo diplomasi ya ukaya pare wanrubo nze hawe hadisi hawe yaone namna rujoshe dari towe tabu zinra jina mwensi juu ngamjua ukanga sa mwensi inu makuroika dojo ye para yo kanaba no ndwa huzole bangenge la demo shezungizwa na wandu alone domeni ya hazo ya bangarujoka nga sina hifadhi arumwensi ya hatu nareshele mbabo silamu bamuono za hundra muono za jiri Mwenyezi Mungu jomrehemu mzee hatu ikao doya la wao skwalelo unu walamu mtukufu hadi majumu muono womri ya bala maiti ya sekomore ndea zihe maiti hiyo
ende honziani adisabeba ende hafariki. Yani ndujo kapana wanadamu ngarenshio ngasena zemvusha manga wakati kao mimi ntujua wakati njuka uroha wenge karikari hadhe suala yinuba balaye imaji yafanyi wano wadaza hatu yoka wende wakensi mbapano wamadabala wambengu alaniyo ilaka iti keijaune sata marongo oka balaye ilanganzoba ke mezwiri ya he sirikali wadunge mezwiri yoka wadunga wazile sirikali wazehanti wandu wazilani shaukale wende bala ndu afanya namna ila serare watoto kwa jazona na marongo wenge suala yinu ngiyo nziro swafi mono enzabira yokangaro na grupu ikawa hatene mna wajibali yao yokada watezindwa mweze nyile mambere menji na namne kao wamenase wanyanyao walohula jana masihu ngabo grupu yala wakazede atsahe grupu ila le sirikali ngiyo yabo na mjia mweze rezo sosio mwangalo mwendo mziro babanu leo garjota biheka leo tishi ya mana maulo banu ulo kontrol kana katsuji bwa rejimu harengwende hafungwa halafu wale kao hakaanti hamalezi mai haumenye dini haumenye hususuya nguzunguliyo ya huyo ani garjo huisukana banize taabu ikaonga ziremao yenti yani mbendwa hula show omwe kale ongarambonga ngabo tabu show binadamu nguo no silamu zongarjo jo accepte irono kama udu mochoja mrojina jazi jabadili runde mbendu rile ajabadili ate proje shaula mmia ukamwana wa makume na mine vandesha vanu nzamba honga bo wanaume waretewa ranjijana wadisu waretewa usoso ala heze video ikao wanashe wanu ngwaziti yao kanga wata manamshi yaka na moto yaka umshadani yarenga video namna yo wiyo yakawesha ya mru vehola yerenge itilarme grupu ngiyo yabonge zunguli yao ngamina ma video za timizimengo mitanu ikaunga ziru leo hawana watiti walole koli watufanya tabaki shabo izongwa tsungo hima wetu wazengwe namna inu wetu mabele namna inu wejite maya werenga webeharume grupu hiyo izonga zensho harumensi ya komori wenge banu ndrongo zambenro hula izonga jojo hambukana garjuju leo ni kemina manama sadi hajiri ke badzima ya ukana na ridungane rike wararu hawane rendera fanya batartibu yokana ra tsaima pesa ari razimeshiunga ukanga sina shahatu rilimendro vi risekurizeza ndo vizila zemvuruloni zo maudu revunavo shani mbugu joka hindu zorjojua shaiba kukana ndogo za proje ukana ritsahe haini ule butajiru hatu lobonsi jus karanzaru utsahe leo ngarjojua mji wa hamadu hangu rijokare hana wakati ukasuka na mweza mezimili simsimunga lilo wao ngalili yao yao jojua rike grupu bengu angarujua mbaka upande washa wakati mwenjengota wao shanga butartibu zinjira jojo ufanya sha yala malezi ya lobonsi juu ya ukangarona uko sila mungu tawao ndongwenu ladhimuru ndu wandu warisaidie uyiladhimu rirenti ukana kesto yawe irungweze mavamana babanu ekamra saba alihi valedho mana wamrunde sirikali dorjo virilia ya ukariwene wana namna hiyo ngwa tau video wa mandizo lewana hifadhi hatu na mjama zerezo sosio mwone namna ubinadamu urohao na mjama zerezo sosio mwone ubinadamu helu urohao garishukuri yao kanga wanasha wajuhamba kana wanzo walolane wasaware ngoma nurizambao shana mwangalio kana juzi kama mnamana mme akahangana yabo ujideklaro kana ye mwanamsha ne mwanamme hende hata hondwani ajali harengwani mwanamme hambitsi mkiswa desamfikiri kana ula kokwahe yakaumwambela dua hakausubuti ambema kaulu yokamanu mwanamme fulani de handrengani fangila jao adha wenge izono kwekao iladhimurishe meza udokana baraka mimi njajo subuti ni ntoeza video hizo ngaba telefoni ya bili banu ni mwene seni mmonoka wao wana wa Komori ngwarongo wao shikomori ngwatawe zaya na utsuwaze nguo ngwa umshanani ngwesho hata wandu walomo wanze warongo wao wandu wabira walawli yao wandu wefanya haje enga wejana balaba ndaya ngumshanani hula yemrujuweza ngwa hizo wanaume do wajuweza ngwa hizo warengweze wafanyaze grupu hizo ngono hata vanurizamba honga wanaume waili au mzima fikirika wasa warengwane polisi na wezi kaida hata zibenu hena mna hiyo ha journalisti ikawa yufanya haza maradio ngazija hende hata haparisa hatiluharme grupu hiyo hadisowe na tawai hashangaya yoka emalezia satawa yensinga ngabi yao haonose video zila hajishangali ya wae uyaona wana washe
walobala watoto wala walo koleji wafanya urungo mada zile kangu arengaweze video hizo waze hatarumwe grupu salamu anama Abdullahi Sabit wateweze video hizo gizo mwe grupu ngazi zunguli yao ngamjukani ngabu wana Komori aba wasaparsaze video hizo ngamina mzaza hangu ikawa hakamnamba hadisi basi hende Komori abala mkoba basi ni hende volo bala mwitingu amlembele abanangu rango mkoba bahamba nkodo bahamba na yuwane arango mkoba ulabira hende za na rijadidisha security babanu ule walima mazalinge banu shalima mazali ya tibe sirikali waeche bengo alinga bando tonza rizambe banu yeye geraisi shangenezo azibirili yao nguviro ngufanyo ye salamu anama mtukufu telaki nguviro haruma ila diplomasi ngondo bonse ngamono wakatunguro molo bonse nangari joka na ngabo ndongozi njikao hataru joko done mavuna yoka ketsuka ndo wakatula huo shabanu hahansi madhamana yoka wabirilie yensi yabo ndo wakauladhimu wajuhe wanjarumwe miji walezitwa wanjarumwe mahame wanjarumwe tsandraya wanjarumwe mbajini wandu wanua parane ukasiso jonder sanganyiha haruma majili sirtuku za mru leo naritsanganyihe ya urenga desizo za nungo zinu baba ngabo wakati ngosho mru yabana nungo chikuza baje nungo bantu ya madhamana wafanya ozo nungo zinu shikale unga bantu ya madhamana wafanya ozo nungo zinu na hundane na hukuma ebo karjubu lene mnana tandi yoka banwe namna inu gejonda maudu ya la majiri siri ya fanyao karnavi ya fanya ukakabati mru jukiranda mwa majiri si ya mrumshe ya nzwalo la mrumsha mada ya mru kondoche kwa hii mrumshe ya jololo ni mrumme ya mbangonzo arenge mrumsha mada ya mlole ya mungari tukofa mashulije binge kangara nzoze mashuli zinu zibariki ridwele darazima amwese mashuli zinu na rijuhe wadoka na baraka rinjaru mwemiji rile wanru ya sirikali wafanyo mkonsi wa kweli eni mru ya hisi ukana unumkonsi ubirili yao omia wahe Komori ya maudu mangare aminio kana ngamuano sisiru wa sulovanu rajabari la hula nao rilapiza nao nazori jumolane kujwa wajuka huja kartuju abana basenga saruma direct abanga saruma WhatsApp ga saruma sinapu kartuju wa maudu o wajuka huja ngojuko karuma hindri wajuko kamaudu eske kakarja hifadha Komori lewerilo banuri rirehemu wase wa hatu wakaya no abaya hatu wakaya wakaubira yensi waka amani waka ya shewo waka dini waru wakauduju kana bana gamruhande mjini fulani bamjonda mazarifu iho waje wanobeledu wanga mjonda waru fulani wanikeja abahamrugo no dahu nozo ngezonga zijomolwao wedanda watu ndokana mji fulani ujukweda warenge mndu yaje uzunguwe kutsusubu tondo mala ne ula kango ngotso juzisa ebanu wandu waongwao no wandu waongwao ze Mustafa Bakiri Jamali Lailinganyi abo mrithino baba hanyu mrithino baba hanyu zila kabila yo kananyi mazarifu nyandu ombela nrudu wa nyandu wa kibala nyandu wa jao izozo ntipia ngaladhimo richembeze vazimane sirikali no wase wa mila rirenso ole mevunu baba nikarira nsole mevunu banu yilo la jumbiso rijojo humbisa sirikali ya uka omuwe ule ubinadamu wa hatu no usilamu wa hatu omuonguo wanti juu umuongari huifadhiwo yokabane hadithi mtume yako nasokana haini mrunge dhamana wahe mwanyanya diyo dokana rike madhamana rike masulu rike wavirilisi waviriliana bansi si damu ya kisilamu ngari tsungone soha mbabi naruchongale mze wa hatu ya prepare banu ya tsuka mwade ya prepare banu ya bali ya maiti ya ijihe ya familia hae yenda tadisabeba ile parisi wa miezi mgende aka umrenga bala rijuwao kana ya Qur'ani ambo kana wajaat sakaratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid kamre maitinga jileo mrike dwelaha yokabengwa kujalahu yujili yende kweli onisokaya yujili yanende kweli kuna ulahu akango jikofaba kuna ulahu akango jikofama udu izo riundu bahati gasino uwezo huo gara amino kana sime silamu leo haini rifanyo bansote pia haini mwanadamu mkomori ngujuo kana ngujo hufale wa humaudu yabanga weza siasa ngabweza ubinadamu ngabo usilamu wa hatu rijuo kana zenongo zenu gazirusoso tsipia rilelesa garendao banubengwa le wabasa inu wajansi ibala heni madini yontsipia
yokati zone sabanu mtitia mfano banu harma yo madoni la kanisa director inu yokana mdema ngaliwa na matukufu ikawa miha septe yokareuni kwa salamu reundeyo miha septe nyu wana se komentari zilo banu we daba we murungwa nai biti ubenze miha septe yokanga muamini yoko wanadamu kwa natsonanza pia ngabo wajuka banu wananze ngabo wajuka banu wanreme hini mrugane kalite ya hini mrugane barna majai amtu mnataliki yabo kamina mwanama iko sida mzima baseda kreye hay kreye page an he kreye address yoka banu yehunde hata yetika wele wajeka wi mwanama sikawale wakana namna bienvenue yajuka unifanyilia message kana unifanyia message ya heni shangu jofanya message ukangu ndremo yokaka tujibi wajao na weka mnasema ngali watukufu inu lazima rudone ngane mifano inu dojo kama unu binadamu gojo ubaki ununyanya mimi mwahajana sikazande Komori negwa isila zimunzambe shala zimurudo juo kama nu ngabo ye siasa ngabo unyanya leo nso kana problemu banu kanga manzona de Komori tikaba ngamonoze problemu za biezinu yemru na mparando nso para bienvenue wende ajandrenga yani para yanamba kani mimi nende baba hanu yende andrenga yafanya hini jitihadi ya isayemi mwanya de Komori no utimifikira nzima mimi naye na bangari juju kama no remani yonde mana kao mimi reserve yoka eba nede ya mana mabanu tila piza mana mabanu ye maudu kwa manu maudu mjona zingama nyenzi ani ali milionga wabanu we mwana amara la banu wadzima quelque soit wo ufanya tartibu unipare ya ukabama ada itikeri ho karifenjau uje unangareri fenjau kai yode fikire yao shau unyanya wangu mina weti na ukiri yokarungu heja ukasime silamu ngarujokana usomwe dini ngwele wanro wale wakanga rijuka banaba sainu karoka banu maudu yabo na rufa tartibu yokana ila siasa rendo ni yobanu shekarudo shalo binadamu no unyanya yokamami mhara he dunia rionao ribali hi banaba sainu karichuli da nongozi njukanga sinabuku rijonda roziswa njema ruzisiwambi yabo savediri kamjojo wenshaba ne aunti heshima udu yabo kairi mimi upande hangu kamonokana kairi nzinga binadamu na minga mwaminukana kabati mrurujoka banu wanama riremano banu richonda sonti piara keko nyonzima yoke no parokiri na mchongalo malahoni mazaliwa mrazala na mwanya nyabo ngabo kuhanza basket ngabo kuhanza za rezo sosio zinu ngabo kuhanza rugo za ulima ngabo kuhata yani zenongozo ti sawa armala rumazalo badzima kujambandu ikao inu tartibu yokana karongolu hanzima karukubalo kasi embabande mbaba karukubalo ke mzaze ne mzaze karukubalo ke mabavu sihinye jima karukubalo kana siwa badzima na mwangalie reude yore ulapizo re so sitso rehemu wazaza hatu rehemu anasha hatu ririjirehemu banu ukangara jokana wende sisi ngara johenda yaweni mrulo na uwezo dukatu ja sampanyi hebanu yala hwehu lala hwehunu yohana mifano na kadhano nesukana yani benzano ngo zinuzo tipia kabo binadamu ununyanya yabo ikazi jaza yabo siwanuka ngaribe message amanda yinu shangara jojo huisaidi ya sonti pia ya ukana quelque soit ni namna umendo ulio yokanti ntsasepte mwedo fulani wa siasa fulani shatena banu ngabo unyanya ngabo unyanya kawo manadamu mrudore kwenese nujo kana rongo na banga simangare manao si upara mwana bienvenue kuchapara bakana lawe kuchapara bawati manama shau hasepte unyanya ngeka kwa septe armela siasa yo yambali wakati huu shindwa hamba jau shindwa saba jau shana rudore jeimbabi rudosholo binadamu nu banga mwanawe yakau yemze watu yakaubale mwanyanya yambe ngumbalo kumorende ajiwa yakaja kufikiru kwa wakati wahahe nguo jana shaka ufikiru kangondo ya jihe mru yardare jai na proje akanizo itwani Mwenyezi Mungu enda mrenga Mwenyezi Mungu jumsami ya mlaze banu uwema raere maitikao de ibali ende ajiwa Komori ende mesila mwonti pio banu waliyo wenge mimi tionokane suje yani misabanu avo ye serikali hatu nyido mbaba nyido mzaje ekemalezi ngendo na yene mnainu wasila Mungu ndo wazube wanasha hatungwa njao daraja yokana leo ridwana video hamandizo yokana mwana wanduwa kentiwa wapange grupu ndo tuwaze nguwe na etamwe grupu bayole tuwaze nguwe yetarmwe grupu hansi kaungara mbawe si mesila mwasa mpursa yabo yo hatwari nziro kabo maudu karnuka no binadamu
maudu hata wala wanwe siasa ani yuende mane kawo suangalia ranziba la tabaha na rangalewa tukufu banu rihana tartibu kawe serikali ya Komori ranziba ala tabaha kejana tartibu yo lazima rirongoze zarungozwa sitwe itswani wadoka na baraka baba ngarijoka na sito himilana zenjema rimilana zembi na resheleye wakati yokana zensi zinurambo timesilamu watohana wakati wenda mwendo rishia kana haruan rohazi wafavorize wahini mratinu wa saero hari dogo fulani wasahili shiwa dogo fulani mimi kamonokana banensi kesto kana leori jaramo kana shawodo andu wazali ezi parokaya noare mawazali wawa kajana yoti tartibu ya paroka mantiju hatu kana leo ya sirikalido kansi namna ya usahili sheraia ranguba ala hatarjirun rabaha sikari unru usahilifu na bane katsamba sirikali wechele mama azalibai shabane katsamba sirikali yabo hendi mruani kwa domeni yabo nezijuro yensi gamuamirukana hendi mruani kiwadhoma na uka wehifadhi wejau ilazimu warememi wango wambe nariparane soti pia banga bosuala sainu ikao gedhomana yenu garjoja ramba sidera kaba njana yokaya garjojo ambo kana ya rejimu ya Ahmed Abdallah Mohamed Sambi kejaka ya benu hokana wakawana washe mathalani wakaudo jitola kama nzolo lane na vidaweze rule mathalani ya rejimu ya ikililu kabejaka ndugu fulana ta fulani she rejimu ya hatungena ndugu fulana ta jelu kana hini zabira o wakati wa Ahmed Abdallah Mohamed Sambi ondo wakamadhamana netare hingejo huja yabo hini zabiro wakati wa ikililu ondo wakamadhamana yabo hini jobiro wakati lonu wa unu yabo sirikali inu ondo wajohamba o wakamadhamana mwinge adwa handani si hamba Allahu akbar si hamba mesilamu si himari swali si karjana dini zinji karjana na mamasihi armayensi karjana male gliza armayensi shaye onjar mensi hatu yo misiri miruvu yabo kena ukirile ebisirile kebala badala kala nje wandu waswali kama no ni samru swali yo ile imani ngenje zao ni mrukeka swali ya imani yo kahoshashi yo kana usiumu inji yo jo urumia tartibu ya urumru hitwa yo kai swala ilange bala ila dua mama na as-salatu ila dua ad-dua ça veut dire hani mru swali lazima holihonga haruma dua toujours wokane imani ni rongo fanya zonti pia sha imani ukaya haukango swali ngo bahatisho ukabatima na Mwenyezi Mungu usujudea huumba yabo lazima ngo parso imani harumela swali kango swali mruto swali kajaparo shinda kana imani kajaparo shinda kana uwezo wafikiri salama na mama mtukufu wangu Abdul Shami Benga mimi kama nokane kesto yinu wandokana baraka adwa badala kasu tsanganyiha irende kansa mwa majilisi rende kansa aruma jao mabavu yonsi pia rili wandu yokana renge mabisi fulani hata mabisi ratsanganya bazima hanjema za mwana na hiyo ngejirio kana we mrumme ulolo mrumshe na sige benu haka mrumsha bangonzo lole mrumshe mrumgonzo lole mrumme gonzo lole mrumma mandae yapo maudu kana majilisi hayo winge adwa sirikali katamba sirikali abonde hifadhi na mjomi jini ondo kana baraka mparo waseye mpare wa ruko habazirengwa wafanywa bunjilio warengwaze hukuma rike makini okana lewe kawe mwana yalabavu fulani haparsone tudo fulani harengwa ngodo sirikalini shakarna ko jo hakibavura rambe winde mwana zivenu hena mnaindi rono kanga bomezwiri yawe kale ongabo kungumanyo suwa mazababi suwa mazababa suwa wazaje suwa wababa wajuhangu wafanyao manifestation kana ngarilani onoko fulani ndugu jozelewa yokanga zidunga naona mezwiri yokaya edhamana wa raia ya balihi wonde sirikali yoka mbaba yoka dhamana wa mwana shaini sayala wa harumai daraja ya marhalatul murahaka yani la mradungu wakana ifalu kadha ishrabu kadha yani fanya jao la jao endabala yani eni samriala wa harumai marahili ayo ya dhamana ya he mwanadamu de sirikali bahata puhu bahata inyama shaulwa ya harumai nsila
yedhamana shahihi hifadhi wenge kale wari dansena mnainu rudamba wonru arezo sosio na mwarensi banu hale roko kata mababangwe we kiritike makatame dabdala na liswali weja werengwa yokawa kawele wakadabale ni sawa sanru watanganya mabangwe wakiritike basi zila ndeziko ujiri maudu yawele wakaritu waswilamwe mabangwe yayo mabangwe rulona yo wo TikTok mabangwe rulona yo wo Facebook yababa sainu dokana mtezi tozanyu harume mabangwe yanu muishiezo ana komori wambao izo ana komori wa ishio yoka yonde maudu izode jujiri maudu yokana yabarisha hula chokopiwa maudu wanushi prepare leo yabwe makaulu yokana leo ngari yeshio yokangari wanao kana papa mwana msharango hula monese tobia za kamaore yokana mbaore mrugu prepare yaro hende baba hanu masihu henda parsa grupu imimilia yamoba katosho loni shokuja tonga rujo utsinza iso zede komori kana mnabuda nyumeni banu maka grupu yakayabo yadomisa magari na ikamda zamangalie ezijiriwe zino kana grupu fulani mwone juzi mriahi mambo kana mimi dena paswa magari maili mimi njaka muhara siroha ni mtaheni vehewala sisi ngarijo mwene sani veheola ngarijo kaufanyazi volovolo enye ala kulli hali sirikali rimanza woni ruloba zima yokana maudu owana wala wakahamba ukana mazababi walo majaju wajohima wamenase namnaila vehema zababi wahaya waime wamenase ula msomo ikawa ngejune sokana maudu shababi mbajini nemwitsandraya nemhambu wajojo zifanyo kakabati mezwiri waziwono kana shababi yambahana mbwa magari yajivenu wawae yariyaone sokana shababi fulani wofanya hazi volovolo ngarijojo huzubia yabo yawensiba hisanja mtanga msujuwa leo bengo mdemrenge wanru waje waritila mwenje woko tina mradi bengo mrenge wanru kasina maji agogo karitiko tina mradi bengo leo waje tijindiri mtiju woko tina mradi oka wanru kano binadamu waenshi heza materializo sheka karitino binadamu yabakara kaujuwo yenshi heza materializo narikera atibabano siwanru orongozana ndoka na baraka banu irede wakati ngelazimweri bosade yokana ketutosha yokana leo mimi nilawe banu nese komori ndena himi lezomana ni mambo kana banu sideruana wemba na ila Faransa yoke tutosha yoka ezibirabo banu sotipia haina mwanadamu mkomori nge banu nguono ezibirabo banu sotipia komori batukufu kabati mrujo ujo karumese janibu zinu yaboso mru yambezi nti uhambia kabati mrujo ujo timbula mrubanu heze janibu pia gasina roho za peu inde mane kaunga mwenawe nti hele jendao kanga mwenawe zonda zambaba na develope banu na unesoza ho wana wafanjao na uneseza ho mazababi ukaunga mbongo warenga zuma wende hula wala renge zono wende hula izo pia tizone sabanu shangabo ngamuaminukana kabo blockage zinjiba nukawo kakarjado zaba kanojo hanswili mfano ngamjo parsa wanru walo banu walo harumwe daula haki mjo hisukana ngabo mruko nguimwe bani hatowe ema kaulu ya lo harumwe roho ya hahe hahone sawa izilo harumwe roho ya hahe haure maroko fulani shamru wala ngabo blockage yokakartwanze mro ya heju ro ina rimrensi na rimbloke na rumro rohombi ngejo kirire ngami banu narutamba mfano mruje mwana ma Mustafa Bakiri Jamali Leili notiro kanande mwana ma umri akabanu ya wania ya kabanu ya kohanza ya serikali ya kuhiwanilia shaboke jumkini shama udu ya sehula ede amre mru yatende yambe wokarja paro mona wetside kina weye jau ya mte blockage na bomruko ijumkini shama udu ya njarme serikali ya sede ndogo zinji elimu ya hahe kasina bezwe ya wana wasoma sharabu wajojo wende wa presentancy ya tubonze shabonga rjonera hundo kana ya kisiasa warengwa mrumra jina ikawa katsume tirizaza nongozila yarengwa beho Dubai hawe yarengwa beho Omani hawarengwa beho Arab Sauditi hawarengwa beho Egypti na abonga rjuju kana we Mustafa Bakiri Jamali Leili elimu ya hahe na ulowani wa hahe dala mahaba ya hahe ujojunra karejezo dingoni haroho biza wanu watawo baraji wenge narkeradhi riretseze baraji bebani retaze baraji zinu inde jotsongeza rogozi njika zinahweda roalo kontrolo roansao yokaini sarjota baraji yokangani baliliyo mwana maoi zila zifanyao zitsuonehe
balango fanyo bure kango jonga faida za kinafsia zao uyeshi uhunde shabwe nsinga ngami yao yokabana hene saonruwa walao wanzoa heze upando yabo lazima wayajenele titi wayajenele leku wanruwa kubaliane hei ni mchango wa mwanya bala riaminukana zingarifanya wili runde upando shekatine namna hiyo upando gochojodo muha yende mane kawa wanama watukufu kabati wandu wakabanu wa wanemwa na yinu wakajanibu za timizi 8 huenda amandu wandu wadabla haki ingo onda hubaba zijundu kane manama bienvenungo johima banu ushemeze wamberongo shangu boji amiru kakutsama janibu engo jo afaseje na wekuti hare majanibu yokanga wedawila haki nga udona mru fulani ngamwani yao rongo fulani zibirobo tiju shango zambo jao hero yao ngejojo kana wolekao ngwanzo yeyezi hajiundu wa umu manama alimisamili yonga we yabo wajojunda kangwa shango jojunda kana nga majanibu waili watanu kena uparwa he yakanga bo blockage kanga bo ajohi mabala mbeka mdanze mwe aboni nyini mjo kama ero da mono wanama mabeja wakabala jelu kana tahunu gejumkini shale onga mivano ero do bule hamadamba yo mathalani ya jule hanihe wanruanu mrambuwe yokanguri waniyo haungu fanjau yabo mimi sinoka hinru yabo mimi sinoka jau yabo ela hazia hamadamba ngetungwe daire manano pando ihirejei yabo lazima rirongozane zeruhombi zinzila wando hukara baraka hini mrakubali wa msango wa hahe ya jonu uharma yeti beka karcha kubaliana rawaswili abo kabati zijo avance sida waremao sida wansao ka unumsaada wanzo waswili bahanu ilirekebesha ngohunro na damu ngo bloke umsaada ula yabanga jore kabeshaje linukari la menye haine ham eni mrwaroha yede sahe shombo rijeri tele garlili lili demare ngabo wanrualo banu wahimilele gari wanzo wake na suraya yokaondu wahimilele gari wala abale shombo yanzo jebo gari juu ya jate lili gari lidemare gublokewa yabale gari ngalijoro haje yabale gari lotoka gari wake suru wakawe lende himilele gari le gari likabale kebombo hata ya dunia hise wengeti kaufanya tartibu ni viropande huo hadaraja ya emarife hangu wake wanruane lewe waparseshe imani yokaheni mriajitole hamwambana madainu wungu jwa deziwa wungu jwa lapiziwa ngabajo kata koru yao ngabatijo kata koru yao sheka ujitole kango himo banu uwane bwana amini uamino mtsango waho uamini wa mtsango wahe manyanyu sheka ngo tsonzo amerika wa mtsango ndo waho bahi bale garikal na udemare kola bali ya shampuma ngo jatie nele garikal na johanda batina shampuma wala bala mafura ngo jatie le gari pate nabo kutsukubali ukala wala bale mafura yaje shango tsonza kale garilo la haho yabo ngalijo avanceje izo lizerugo za husu ila namna homendo rilonuo nyinda wanu rijundu kada dossier luru ngamjambeza hao iba nukahambeza hangu yenga mwanada mutsoneza hae iba nikahujambeza hangu tambeza hao ujambela da holo hatu tambela holo hatu yabo rijundu kada garejar mwekesto la ho watoto wala garchungojo mayenchi resisatini rejitoa ze tobiambi rejitua ze nguo hata yoni hazime wadoka na baraka message yinu ikamuhimu niveshe serikali yokana na mjia mwezerezo sosio na mjia mwezerezo sosio mtunde mrecherche mwone obinadamu ulone komori abaha mwono wana wa komori wa maham kumena mine na makumena mirandaru na makumena miraru wabaze grupu mwangalie leo mbaba wanzo ulele ulokomori uramu wao yokaya imanaho wamnika iPhone hawamnika Samsung ulo banu wakature sharsha ndogo zankili za hele koli shawonge banu harugo za tarhafu na ndogo za njama TikTok na jao wewe ndo mulwe telefoni utihule leo unaone ulona mwana wa mahakumena mine waja mparsa na telefoni ya iPhone au telefoni ya daraja za juu yewe ya unikayo ndo mamsungu mabiani mimi shimeji wangu asasi kajajo poro kubali nule telefoni nike mwana mshwa hangu si parwele wana hii boya nambia yoka uti ule telefoni hunike mwana mshwa ho wende mwana hahe wamina droba ngone mwana mshwa hangu hanzia uti ule telefoni hunike mwana mshwa ho no wende mwana hahe shabada bonele wao yoka de hula telefoni tinike mwana mshwa hangu yabo maudu ejuka huja titsanga lewe mwana 14
Ijokanga na telefoni ngunjo wa magrupu ya WhatsApp yere had video, iyo telefoni ya tsinde ya ihula. Sha iyo telefoni suwa mbabaya amulia, suwa mjomba amulia, suwa mwanamme mrojina amulia. Ya wale mwana wa makumena mine, wamparasa na telefoni ya daraja za jumbohe, umambie, ya hulia telefoni ndo undu atsa mbra amulia telefoni. Bondi angamize mwanaho. Mjomba hende amulia telefoni, zia utimule telefoni tena. Wende mbaba utimule telefoni namda hiyo. Tunde telefoni ya mwana hao wa makumena mine, emba hindu ya instale harume telefoni. Hati ya TikTok uitowe, hati ya Snap uitowe, hati ya ja uitowe. Yoka wembabangu zungulo iho, ngwambo bale mwana humnika telefoni bange haruma daraja za juza universite, na balenge haruma Snap na jau, wembaba kutuziju wa maudu ngojukojo parwa, uonesho mwana ho izu yafanya banu, kirizi hureme uyebonsi. Wenge, hanzanzie banu, doke mesajinu skandani beshe sirkali. Yoke ni domeni ya hanyu, nyandu mbirila wensi, na mjuhe suala inu, mpare miji, mfanye mkoonsi, mwarengo mezuri za kweli, riziye za nungo zinu, mrumme ya kubalukaye mrumme, mrumshe ya kubalukaye mrumshe. Mwana mtiti, mwele ukerezo sosio inu, manwe tomaya, ya mbaba, ya huzaya, wongulindo maudu, ya je unike mru yonresheo. Ekale o wana watimizi wana kume, hawana mengo mitanu, nisamjia rumanunga madizo, yani olambabao kanokane maso, yokangulozo mwana maudu. Yani abulu hususia watu, wa umenyonda nyi. Hatarijuko jomba kana, sha sirikali kwa turenge dhamana. Wa umenyonda si haini mruge dhamana, kasima dhamana kazi virozinu, wando anana shahatu, wando anahatu, timnekano mfano, mimi shimeji wangu, shimeji wangu, Amada Thumani, tiparuanzani chahe telefoni, anabaka utihule unike mwana mshwaho, amumshukurio, yokabo, hani hifadhi, mchijore mwana vese, hajihifadhi, haifadho wana. Wenge, ekale ori kubalane namna hiyo, gamjukana hatari, jono fanya mabunjilio, ya upara, yengazija, ya upara, sirikali, ikerenga mezuri, na muaminu kabeza ngozi zia, watina ngozi nchi. Yokana mwana wa makumena miraru wa mbohe telefoni, mwana wa makumena miraru wa tunda isho installe hamwe telefoni, mwana wa makumena mine wamparsa na telefoni iPhone, umuzise endo bia unika enu ilanda hubi gara aminoka ezijirio pia rizenshi yonga zijirio harume telefoni inu adha sirikali kamjouzi siwa yine mlonensia hatu wakumuringi zinu ikaka mjazijushilia kajoka tarehi maudu wana wangamia mwaja rejimu banu ngejoka maudu duamba inu rejimu fulani ya katendolani mru fulani ya dunga ni mru fulani zikebo tarehi yabo ridire jo Mwenyezi Mungu zikae zondo tarehi maudu ndera hukumla hizo adha dunia ngetawanga monao enu wakati karsula labanu ramwe jaona madhamana mazababi rikana manyasi liyotna yalamu mjumtukufu haya juzi Mwenyezi Mungu mrehemu hatonda hazini hakansi jau haremu aendola pitale mrumisha paramba hafu zanugozinu kasula hanga monao ele dunia ndao adha simesilamu yone babiri joshe daritsangi haruma zinu interfaso zinu leonja kaunjia nogozokana leonda hunu lesha inu suala muhimu ya ladhimu adha sirikali na mjamwerezo sosio na mtunde na muhensaru mahususu wadungeze rongo zinu ritsidwambo kana abangasi na maaja sekre walobanu watundao na zitundo rijua kanga zitundao na mezwiri rijua riparensi rikensi ranzuani ramwali rijifadho ndakana baraka ngeri baki neze problemu za kana lewanu kwa tabihombe nrohula leonga bojau rijua kana tena haulo lemevu wa shababi ngabo tartibu zinjama ndizo na zamba banu yaukana ngamjuke nsi hatu abana mria bala paka la nrovi enda yale hansi banu ngalindwa tadimila tazuizi tanu pourquoi partu jojo kansi na toba izo katsutsa hamwenje rakansi rakagurupu mazababi hamandanyi yaukana mkensi abo mke gurupu mda maka mjojo mde mwane na mazababi mala fulani na abo mjojo wa zemvumloni hizo mwede mwa kensi mfanye tartibu za ukamunde msaada msahensa za marindi mwede mwa kensi mziwale mzibirilie mwede fanya mahamili yabo nga mjundu haini mnunga ina riali ingenemesha hahe wadoka na baraka na abo hizo nga nyina zemvuu zo shida mwende mwa kensi mlime nrove amandi zo mzibirilie msiwaneye shamdu anza mwangale yabo nga nyina haruma 20 million au 10 million ini mrarenge funvu yabo ya kena duka kenemesha fasile nsi atu ketsina ila nsi ilo vierge ngabo tartibu zinjizo kama zababi msanganye mfanye maisha
leo ngari jombo kana yeye wahele simsimu yo kana leo rikensa mwezi miliri stoke fi hamandizo ngari jombo umwenje wakati ngota wao shikanga bonzia zo karike na moteri ristoke ndonga mandizo rijojunda kana imru ala mji wambwa ekangare wanao ngasina mkonsi ridunga na bengwa tosita rishindira lu congelatori zanti abo economize irewe abo haramwa hamamili chojo kanro kabuze tartibu izo shane do zamba kabjola hula yukarilawe neizonge no karindera do lima harikendera do fenjao nasingari jokana utajiri wansi dimana ulozi watu fakomwere message ndo ya serikali yantukwa ndani birile mbaboso mwana mawanu ukansumye ngani sukamo mimi ngamumrengoni ukana mrengoni serikali shao namna ukana mimi ni mhifadheni ukana tizambo sikwa jana kami muhara hala na ndongori wa unao na zina message mlonizo na ulamwendo so jama udu mzimende moto mwaha ya ndevolovu lendarola hitwa au mauru balao moto majaju haduenda mala fulana parsamala yu malaniyo hatilwa mro le gari lahi lijubiso angamani ya balazima ripare serikali wa mhifadhini so alamandi ilo ikazekifu gari jona na wakati wa saya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Salam.